BJP thani IPFT ro Purbo Asano Luksobha Batainan ni Sanchini Sani Mayangay Yagulo Saisongke Batailaina Seler Laibo Seler Tituibo Hasteni Kainei Luksobha Ajok Thayono Ma Batailai Sinai IPFT Motha Sasalo Rajakor Agotlawo Dosharat Bobono MCC Mothani Kopchaplaimungni Ulo Awan sumuni tangbatangno kokma thunarongno saikhnarika sasalo Dosharat Bobono Kokchaplaimungni Yagulo IPFT ni Ojamarok বিশ্লেষণের পরে এটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেহেতু পূর্ব ত্রিপুরাতে বিজেপি আইপিএফটিকে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের জন্য প্রার্থী দিতে তারা প্রস্তাব করেছে অতএব সেই একই যুক্তিতে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনেও বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের জন্যই সেই আসনটাও আমরা চাইছি সেজন্যই আমরা পূর্ব ত্রিপুরা আসন এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসন উভয় সিটেই আমরা আইপিএফটির পক্ষ থেকে আমরা তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি প্রার্থী দিচ্ছি Pia IPFT ni hainai sokramawo Purbo Luksobha Ajok Thayo NC de Bormano Batainani tai Pochim Luksobha Ajok Thayo Youth IPFT ni tangphang Suklachora Nuatiano Bachari nei hinei Koktma Thumnerone Panda Khai Saka IPFT ni tangphang Mebar Kumar Jomatia Purbo Asano tini sobche okra sobche tini gyani guni borok jotto ni prasate jotto borok boro hamjago boni background jotto saimano bo jatiri bang do phebagoi godema bosor boni ben chakri jibono bahaino bo samokhai thekya bo tabo phone bo jotto borok bani bo hamjago boni sacrifice dongma tongo jatiri bang do phebagoi boni obodan kubangma tongo bono lugui angkhagago tini jotto nini tribal non tribal sunobor budinai obosing asa tongo boni bajchen tini NC Development tini party ni president tai montri sumono purba sono so select rakha sun saimono boni background lagi bona hamjagai jotto na tini orani tibrang borok bona budinai asa khayo tai tini posim tibrago tini sikla tini young and dynamic leader tini youth ni general secretary tini Sakhwlaiphano Nuatiano sing Pochima Samo bona sing saidakha angkhagago tini boni tini Sakhwlaiphano Nuatiani boni samung boni activities boni sacrifice nonlugui jotto tini bororo bona butrinai boni khaplai thainai operation wansogo Yang Batainer ni mung Sakhwlaiphano Yagulobo haina hai BJP bai kathalai batailena bagai kaisa Purbo Ajok Thaino sanino haino hai Kok Sakhwlaiphano Dogwlam Phiyokjak tongnei Kok Kachar Phiroka IPFT ni tangphang Mebar Kumar Jomatia Our party have decided that both seat will contest from our party and there is an option we have opened. If BJP party consider our demand, alliance we have negotiated with them, we have discussed with them, at least one seat should be provided to the alliance partner, who is IPFT and BJP is an alliance partner, and also IPFT is a member of NEDA, member of NDA. In this regard, we have requested them, seeing all the northeast state, Assam, Meghalaya, and other state, the NDA partner is provided. They are given us plans to contest with alliance. With this viewpoint, we have suggested them, we have requested them again and again to the central leadership of BJP that IPFT also willing to contest one seat in reserve seat, especially in the East constituency, Tripura. IPFT ni Ojamarok Sokromai haina hai Koktma Thumnerone Panda Khaye kaini niyono batainai hini samani nangkhe montri ni Ajok Thaini ba ongkhori phaimano hnei Sokromarok kubui nugnai 25 March ni salmari bisingono tamokhe 25 March ni salmari jarano ongkha nomination joma ribo rosai naharnani paithakni salmari ongkha 25 March dora abagai lukorok kisa nasingna nangnai tabok IPFT ni paithak yapri boro sogoi Bureau Report Kok Tripura